Danas ćemo se upoznati sa tamnom stranom praživotinja, ali pre toga, da ih ne bi baš naskroz osudili, da vidimo gde oni žive, vodu, zemljištu i živim i mrtvim organizmima, znači praktično svuda. Korisni su za čoveka zato što ih koriste u medicinskim istraživanjima, da istražuje hromozome, to je onaj genetski materijal, i kako ćelije međusobno komuniciraju. I korisni su generalno za celu planetu, pre svega hrane se bakterijama, pa prečišćavaju vodu. Osnova su lanca ishrane zato što su oni najmanja hrana na planeti, pa njih jedu oni malo veći i tako dalje, i kod nekih organizama koji se hrane biljkama pomažu u varanju celuloze. Prva bolest koju ćemo upoznati jeste malarija. Malariju izaziva plazmodium, evo ga ovde među crvenim krvnim zrncima, ovde je već ušao u crveno krvno zrnce, a u nekima se čak i umnožio. Prenosi ga malarični komarac, koji pripada rodu Anopheles i različit je od roda Culex, to je ovaj komarac koji nas napada kraj Save i Dunava, i evo vidi se razlike u njihovom položaju tela kada ubadaju svoju žrtvu. Crvena područja označavaju mesta sa visokim rizikom malarije i gde je malarija prisutna, ali se recimo kontroliše. Plava oblasti gde se polako eliminiše i zelena su slobodna od malarije. Zašto uopšte pričamo o malariji? Zato što između 300 i 500 ljudi godišnje oboli od malarije, a preko 1.000.000 slučajeva bude smrtnih. I to čini malariju, odnosno plazmodijama, jednim od nego ubedljivo najuspešnijim parazitom ljudske vrste. Simptomi malarije su groznica, glavobolja i povraćanje, što je onako deluje kao slično gripu, s tim što su ti napadi groznice vrlo specifični. Kada malarični komarac koji je zaražen plazmodijom ubode čoveka, plazmodijum prelazi, ne jedan, nego više njih naravno, prelazi u krvotok, dolazi najpre do jetre, tu počinje da se razmnožava. Iz jetre dalje, to su ovi žuti kružići, iz jetre dalje dospeva u krvotok i u crvena krvna zrnca. Kako plazmodijum uđe u crveno krvno zrnce, on tu ponovo se umnožava i sve dok to crveno krvno zrnce ne pukne, tada opet dospeva u krvotok, napada sledeće krvno zrnce i tako u krug. Taj krug je upravo period od 48 sati, kada pucaju crvena krvna zrnca, tada se kod ljudi javlja simptom napad groznice. Kada oni opet budu u crvenim krvnim zrncima, ta groznica splasne, zato što tada je plazmodijum, odnosno uopšte svi ti paraziti su praktično nevidljivi za onaj odbrambeni imunosistem, jer su se maskirali u sopstvene naše ćelije. Polno razmnožavanje dalje se odvija u komarcu, kada ubode čoveka, znači parazit prelazi dalje, ne nestaje iz čoveka, nego se samo zaraza širi. Bolest spavanja izaziva bičar, tripanozoma, evo mu ga ovde bič, okolo na ovoj mikrografiji su crvena krvna zrnca. Nju prenosi, tripanozomu prenosi muva CC, oblasti gde je prisutna jeste subsaharska Afrika, znači od južno od Afrike, ovi najtamnija područja su mesta sa visokim rizikom za ovu bolest, srednji rizik narandžasto, ovo svetlije niski i plavo je praktično bez rizika. Simptomi bolesti spavanja u početku su otečene limfne žlezde, umor, povišena temperatura, možda bolni zglobovi, ali kako se bolest razvija, dolazi do poremećaja sna, po čemu je ova bolest i dobila ime, pa može se desiti da oboleli danju spava, noću bude budan ili da ima epizode spavanja i nespavanja od 24 sata, a to je zato što tada tripanozoma dolazi do centralnog nervnog sistema, odnosno do mozga, i počinje da remeti razne centre, pre svega centar za san. Evo ovde imamo jedan ciklus da ga ukratko upoznamo, znači muva prenosi parazita na čoveka, u krvotoku čoveka tripanozoma se razmnožava i kruži kroz organizam. Ako ponovo dođe do uboda muve CC, ona prelazi dalje u muvu, u njenom krvotoku se dalje razmnožava, prelazi u pljuvačne žlezde i tako opet dospeva do čoveka. Dizenterija je poslednja bolest za danas. Nju izaziva dizenterična ameba, odnosno entameba histolitika, koju ovde vidimo na mikrografiji u obliku ciste, odnosno takva je u spoljašnjoj sredini, jer joj to ne odgovara, odgovara joj da budu u organizmu, pa se spakuje u sporu. Dizenterija se dobije iz zagađene hrane, vode ili prljavih ruku na kojima se nađu spore ove amebe, a to je zanimljivo što u tim nekim delovima sveta ljudi svoje useve đubre upravo ljudskim izmetom, što povećava rizik od ove bolesti.
Jedna strašna činjenica je to da više stotina miliona ljudi na planeti za pijaću vodu imaju jedinu vodu kvaliteta kakav je na ovoj slici. Ova narančasta područja su područja gde je prisutna dizenterična ameba, u stvari bolest dizenterija. Simptomi dizenterije su grčevi, odnosno bolovi u stomaku, povišena temperatura i dijareja, to je proliv. Histolitika je nešto što bi u prevodu značilo tkivo proždirač. Tako da, obzirom da se nađe u crevima, ona napada ćelije creva, hrani se njima i to izaziva i krvarenja i te bolove u stomaku. Znači, ova ameba bude unešena kao cista, kada dođe u crevni sistem, ona to prepoznaje kao za sebe pogodnu sredinu, prelazi u onaj karakteristični oblik amebe, deli se, biva izbačena sa izmetom, gde ponovo prelazi u oblik ciste ili u tom ameboidnom obliku se šeta lepo kroz organizam pa stigne do pluća, do jetre, do mozga, gde pravi još veće probleme. Jednu divnu stvar sam našla, a to je ovaj Life Straw, jedna slamka, filter koja filtrira mikroorganizme i uopšte čestice do veličine od 2 mikrona, čime eliminiše 99,9% bakterija i virusa, uključujući i dizenteričnu amebu, može da isfiltrira 250 galona vode, odnosno da posluži jednom čoveku da se samo na taj način snabdeva vodom tokom cele godine. I ovde imate linkove sa Animal Discovery-a iz serije Monsters Inside of Me, znači sva tri su iz Monsters Inside of Me, koje možete pogledati.